지수 크리스타 아라글레자노 베테케 루시아웨 시로 게니 크리스마스 세 포르케 바베테 니추 피자 베테고 젤리아웨 이사야 테프 소르누 부가자미 녀보 베녀비 우츠스테 테프 녀민보 비에 우츠스테 객고 보부카기dio 무보자 토비에 파라게 시우 웅오 객고 개페녀프 개차체보 위토 개디뇨 츠디오 우케제리 자리 케니에 츠리나바 테리리로 우고 자리 다게 사우누 자리 쿠케르타타 디기딜리미에 페고 게제리 게릴리도메 ZHAPU 그래버디 히트타 그래서 칠라니는 테미 베테 니니리지 우리더러 베테 그래서 세탈도
이거 개분이부기 개쿠다 자찰이도 개크니부 이거 니피디 티워 바베 개크자만 너 기소자게 비슷하게 하고 주셔 이거 뒤집어는 이거 니도 소자고 번을 그럴이야 무서워도 뒤에 크리스마스 하리 너 이거 개품아프리도 이게 자는 work에서 이거 뒤져서 그러라디 이거 뒤집인 자위니 부 이거 배터리 이거 개번여서 하고 니야 이거 피천이 저 이거 birthday 하고 니 피야위 늘 이거 뒤에 개번여서 할래 그시기 이거 니무 이거 늘쇼 그 세야 개피라면 너왜 기지 배터리 품아프리도 어디 저게 이거 개품아 파셔하고 좀 모르셔 그잖아 너 크리스티니스에서도 어디 이렇게 세세프디 뉴라네미요 버치디 버게자 이거 할래 그시기 이거 hindi 트라우마 비즈위 너 잡이 하고 저게서 태자하고 불게 그게 저게 이제 너 이거 그게 생긴 거 그리고 뭐 이거 뒤에 계속 자고라 하고 니딜을 봐 이거 이제 빈스디 뭐가 왜니 너 이거 뭐 찾게 그리 잡으치게 또 배터리비세 자 예치리지 이거 뭐 도서세 대바대 뭐 예쳐서도 들어 이거 뭐 도끼게 저거 쳐서도 들어 이거 비 먼저 내셔야 그토지 프로도 잘리쳐도 기호고 매지 말아봐 지로 이거 이제 고리는데 너 이거 나게 뭐 쓰시시 이게 저 이거 스고리는 내가 살아도 왜 살아는 잡이 뺐다고 주지 이거 걔는 뺐다부터 장을이지 이거 뒤쪽에 가라게 뒤에 빈지 이거 니 피디 이거 이제 붙여서야 이거 티리 이거 이제 붙여 이거 그 세비 이거 디세비도 뭐 이거 먼저는 봐 이거 가라게 뒤에 빈지 뭐 개발하고 비지왜 저게 피디 뭐 터쳐봐 그때 뺐다고 내는 자서 뭐 하봤다고 세상사 이해철이 뭐 이거 뺐다부터 장을 빌리 뒤고 쳐들지 이거 이사는 그 뒤에 빈지 인사 책임하고 차서위 아멘.
jury corrego, Salitz, the Visakisla, who kept never Bujabi, no, Sakili. Can you Christmas and Pate, Kelusia, Chia Hakino, Bible, Catodia, Persecutor, Mati, or Kertatanu, Nafapengukato, Matthew 1, 18 to 25. Or Tsunu, Tukekeba, Jesu Christa, Kepenyoa. Jesu Siro Jesu Christa Penyo Kachahami. Pojo Mariabu Joseph Zekerito Keva Casetio that. Deri Unie Tenuta Facha Luketam Hoza. Safa Kemasar Foginu Nunife Toketasilia. Siropo Nufa Joseph Metomia Pozachela. Mecha Moza Bobu Teta Namodi Pekre Pokawanada. Deri po Mahau Lekeban no Pomhoginu Nipu Dilimipo Poki Vodisie David no Joseph no Maria Lebe Gimiach Miche Heje Ponyo Lufa Kebayo Kemasaro Foginuzo Kechala Po Tefenomi po Penolio Muno Posato Bejisu Chilije Kekilamuna po Temiko Kepuman Nu Kokelali Zotokachala Sida Mahako Pete Seketa Tiedzenipu Sizekisiu Ginu Pupeka Jech Zilige Lazo Hare Repusefe Nuniflie Di Tefenumi po Penolio Mu Posato Be Emmanuel Chedio Mu Emmanuel Cha Ukepeniofe Uzebate ici. Ceci Joseph Tochelie, Nipu Dilio Poki Pukashetoe, Sefer Lipia Poki Michilia. Deri po Ponyoyo, Penyole Camoche, Poki Messimo. Ceci Unyoza Pie Jisu Chile. Mati po Kertetano, Nafapenkato. For 100 years of silence, waiting for what was promised. The Messiah King is yet to come. The people of God were waiting for a sign from heaven above, waiting for the wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. For 100 years of silence, silence.
King coming to rule, to reign, to set us free, light for the darkness and hope for the earth. All of creation awaits Messiah's birth. A son is given, and the government shall be on his shoulders. O come, thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah 9:6. Are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. A king who will reign wisely and do what is just and right in the land. Jeremiah 23:5. Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day a Savior in the city of David, who is Christ the Lord. Began
find a baby wrapped in cloth and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." Luke 2:12-14. Today the town of Bethlehem.
God's amazing plan to save us from our sins started way back in the beginning, and He has never stopped. If you only know the part about Jesus' birth in Bethlehem, then you've got to hear the rest. 이쪽으로 저 보는 서대 뭐 우고 배터리 웃기 닌 누바보 이쪽으로 라뭐 개바 타고 라 이제 달라서도 뭐 Krista penyo ke vor ti ke kra hozidi ke ni Christmas se betego ke Lucia mu zele awe ugo hau tsu si zo ya mo deri tie ke ni ti er kra ga zo bozla vor ga ba go ke se ba bo
세 타샤 시디 우기 크루게 뭐 게크리미에 우 케기게 타미에 지에테서서 이디 메리 크리스마스 위셔스게 베테리 바보 세 타스디 하우츠스도메 미케니케 세보 우기 크루사가 뭐 미케니케 세보 제테서스디 메리 크리스마스 세 켈루 오니 오켈루 수제 베테 페시에 발라리기데 아 케차보 추수도 KECHA MESATO nipu thie nke penyo ti so ja mu ti haunu he go bu ke ze vor ke ko thole gi vi no sholi gi vi ba va to pok ma ke ra hola the zia we he go por hi ke kri ke zen no ke shono ke pe ko voli de mu tie pu ti haunu ndi ke nu mu ndi se ka za ga junu no kernum yezo shiri mu an dia sika zanu yezo shiri across li mu he ko pe tebu ipu ernalie lilie mu ndie silidi chezili givi ke ko khapi he ko mi popo ga tsi no poti bavu do honori THEJA khapi pe te tsi Jesus Christ zanu chayewe amen poti hauzidi Papose ke hu thesis moliro chimogatala puti ha sa selido tere tonu aki krusunuri mu hegole thogo sunuri tichi haunu uki hue hego kridi uki aki grugizo shiri mu hegole thogo gizo shiri ke hu staff ko le thogo gizo shiri phake vi ke kari chsa puti bete ne hegola chaba mu he tsikete fusia gaja ha to bete gola ZHAPU shiri mu ukatami gori pezie thorho ke PUSE ya poti betenu ke huwe he gola chaba ya gazala he go chit ke thefu ba ya gazala he gori he go nidi le tho chzu ya we mu ni go purhi ke kri kri ke zonu he go khris ya gazola ni go bete pezie ho mathi po ke tha thanunu me fe pengu ha preside ugo Christmas reading me ziri Tie ke pulin ke ze title uliro message uliro the message of Christmas Krista penyo ke vor DELIE I ke chen nu ke pulin tha deri ugo passage nu legadam hoza ke ze thonu Bible nu puzo ke mo jegrobo ugo Christmas zeu nu le to daya musugo ha pele to daya mom hakrobo Seka mezza ga sha mori petebu leke mezza lien na ga za kobo seka zalin na tha ugo Christmas day ike shigi movies kore ba ya mirhi kore ba ya theje ke kri ge jeri ba ya mo ha go ha bu no ki bo ke thodi no pu go mo detail ko bo se uke bu go wa ya sla the no ka zu thonu si ge ko bo seka za san ba some popular myths about the Christmas story we just need to correct and understand poliro Jisue December jap me fe pengunye po penyo ga suha minke kari suha leya mo Bible nu suha puzomo mo ha ke krese ga da so hari nu puma bo deri Bible nu ha day to puzomo juda mi jonuli ro festival of lights igaza Hanukkah festival baya musu tiu nu jisu po penyo nye isia musu zedi ke pelemi ke ri goliro December 25 how ha guess sasadi how hard he be Christmas Jisu penyo ka vor tiu hesha mu sigezabo mejito ya gazo there December 25 tunye Jisu penyo le gazo so ha Bible no pumo mu sizomo ke kribolali ro Mariamu Josephu nye gaddayo boginu Bethlehem nu le igazo suri theje gono sigezo bori le mu putu ya de how hari Bible no pumo onye Nazareth nu Bethlehem nu vogazo so ha puzo revese vogazo so ha puzo de gadayo boginu vogazo so ha Bible nu pumo sla so hari ugo leke mezali morjo kim het tudi ugo gura ginu vomo chatto vomo gada ginu voshi su sitsomo deri ugo sigezebo leto da gazla so hari sekaza sia ke kri bolali ro Maria e Bethlehem nu solimu felekal hochbadi Jisu penyosan he igeza sigeza Kelebori baya sigeza petagaza sigeza baya de how hari Bible no pumo
Luke chapter kininu sikile swaliro Maria mu Joseph vo Bethlehem nu cholie musunu ke baki poti hosie Jisu penyo ke le SHAPU za poti hosie pocha za hoyo sie mo Yobato hosie mo tekro hosie shi su simo deri vort solemu fele ke lochaba di penyo ke sa suha sizomo ke kribolaliro ugo innkeeper isia Ersoki ke mo ho haliro Joseph mut Maria unye po fagavoki Ersoki fagavoki unye meliegawa sigeza ke leburi toya deri hari ke thodinu pumo lukinye tenye nu pugaza ke kelamon Ersoki nu unye la tetsa zgadala isi sizozo deri Ersoki ke mo ho we unye hogawa mori unye meliegawa suha Bible nu pumo la suri ugo leke mezali morso juda mejo no liro mir so gaza erso peso gaza so hale peja sea la me fu boy no ni fu dodi po hogawa po meligawa so ha liro juda mejo ze ka thar sede sala homie unye peso se mejezo deri erso ki unu zo we unye fagawa erso ki unu zo we unye la tatsa ba mo gada si zo mo liro unye hogawa unye meligawa so ha ka thomo sala suri ugo leke mezali morso ise ke kri bola liro diswe Perikinu, mori kunyo ke perikibonu nu po penyolie. Ketu suhari lemu peletuya. Dari Bible nu suhari pumo. Bible nu puguju liro peribu mhachia gaja kunu je. Kuponu jisubu jele. Nyoyobu jele ketu zo. Dari perikinu stable bonu. Kunyo peria gaja kibonu. Jisu penyole gaja suha Bible nu pumo. Musla suhari leka mezule morso. Esie ke kribo liro Jisu penyo ke le je tembo tigi bada ke suha pu de suhari le to ya mu pu to ya de suhari le ke mezli mo so kilomon Bible no su pu mo Bible no pu ke jo liro hakisimi go temne suha medzivo di Jisu mulie ke suha pu zo Jisu penyo ke le je temne ba ke ta suha Bible no pu mo la ugo dia temne ngu ke ba ho ha zo shiri suhazo Jisu penyo ke लिए sie makisi mo miegwa Jisu fugavoki zasi suha me jidivo pumulie la suri ugo lele morso sie thelauli ro makisi mi me se Jisu fuvor ge zo hari putuya de suhari Bible no pumo the Bible does not say that there were 3 wise men de makisi mi grobo Jisu fuvor isi Deki bola number 6 padaga liro gold frankincense mu myrrh gift hago sevo Jisu tsaka suha puya mu gift pohi ke kri ge se hago ala no makisi mi me sevo nye ge suha le mu putu daya deri number suzu we Bible no pumo sla ge zo ko ugo leli mo so nye ge zo thonu se ka ya the message of Christmas Krista penyo ke vor DILIE kidi buga Tido ke ze ke chasen no ke pulina tha mathi po ke tha me fek pingu ka cho preside mu ha pete phalal hode chasen no ke pulina ba mu cha se ha go haliro the miracle of Christmas ungo thori Krista penyo ke vor chaki niuliro the mystery of Christmas let so legal ho Krista ke penyo ze mu seuliro the meaning of Christmas. Krista ke penyo je po chau jase hagono nu chido ke thodio moholi na thawe. Kiriu the miracle of Christmas muswaliro the virgin birth. Ungo thori Krista penyo govor mori Christmas nu ungom hatho kidibuga musuliro pusevaginu penyo gasha suhade. The miracle of Christmas is the virgin birth. Verse ke thano siro Jisu Krista penyo gaja hami pojo Mariabu Joseph ze kiritio ke vakasetyo da deri unye tenu tefu chulhu gata moza sfe ke me sorrowful ginu nyoni fotyo gata silie isi Christmas begins with a miracle ham hozu zori ungo ha thoke kra ke tho dinu tyo da zo deri Christmas zeunu miracle
nunu sedege so anguli mo suliro virgin birth. There theologian me bo Sam Storms ke bo puya mo poe pu ga virgin birth how mo virgin conception hanya ha lek reliving ye isi. Poe pu ga it is more proper for us to speak of the virgin conception of Jesus than of his virgin birth. His birth, as far as we can tell, was like any other birth. What sets Jesus apart is the fact that he was conceived by the Holy Spirit in the womb of a virgin. Selano pusefe Jisu penyoga sa suha kiri pusefe nyo nivagele conception suha leli mosho isi. How very interesting say. Legas upon here. Virgin birth. Pusefa you need for Gilia. THEJA Kepugavoki. Make a curry. How a pelem magaza sigazabaya. There are people who refuse to believe in the virgin birth. Mo history mo hovoro. Mo kepeleke momie. Make a cars of she higets zegobo putia. Maria. You need for the zepugaza hono higets zegopotuya. Katogamo. Bible zeke tergaza teze boliro nyoyo Joseph nyozo gaza suhari homie puya that the baby was Joseph's child. Mikro boliro Maria pe kridi mi boze ke ze vishe it gets ze bolituya that Mary had a secret lover. Mikro boliro Maria romie chupahimie Bobu Poshagawa that Mary was raped by a Roman soldier. She gets a zeborituya. There is Surika Tomo. There I get a zegrobo putuya, mupeletuya. So here scientists microboliro virgin birth how explain Chegazunu. Maria human parthenogenesis gets a scientific process pononu. You never get to swap. Ya muhawa parthenogenesis how little science at ahusimo the progression nu sikiliazo. There science prayer kasabi how has doctors me go siba meche musuliro kunyo kroboliro tenutefa tenufe tefu samodi ponyo never gele sigaz process bo bayaje kunyo krobotono musuliro parthenogenesis genesis isiaje mo how high Maria hamhidi nyu nivagile sigeza scientist microbo sigeza explain with ya de suhari katho musuhari ke penyofa katho dinu how ngule mo how haliro ungom ha thoba gazala pori kri gaza no how explain sin gaza sunu parba Maria jiu mohoshiliro ugo Maria jiu mohoshiliro katholism met mecheso Judamie, Jesuti Judame Junuliro, Kirigaza process Kenyabaya, Kiriliro engagement, betrothal easier. Mujudame Laliro engagement, Sagawasiasa, Kia Chikilim Hirazo. Uni Kia Uni Kezel Hugaza, Swalio Kia Chikili, Sinu Kezelhuya. They Vabo, Kirido di Kefesiligadashi, Kevakaligadasi, Makiburi. Udie suha, udie progress suha, pesila legenza. Mo udie krida keva kakele sienu ukele kridaro divorce mirayaji. Sla juda milaliro hawa engagement hawa lepejasaya. Mo unie keva sienu Maria kema sarfuginu nyoni falida. Mo hawa halanu. Joseph, ugo teju siba Joseph zo shuri pokele kriza pada deri sutiunu ke mesara fe vordi Joseph vercha sidi Joseph Maria lilie musidi Jesu penyoli Luke po serepengunu ke mesara fuginu Maria nyu nivagile hau pumetsu kosa sitze tigi dilio siepoki ke mesara fu ngi vortio the Holy Spirit will come upon you. And the power of the Most High will overshadow you, you see. So the Holy One to be born will be called the Son of God. So la penyo like yo mesazo poese ke penyo fenyo etio, you see.
mu hauha Christmas ungom hatowe. The miracle of Christmas is the virgin birth. I know Christians claim that Jesus was born of a virgin, but it's just a story that someone made up. No one has ever been born without a human father. How could Jesus' birth be any different? Kim hidi siliviga idi mika kraka tsoya. Deri Jisu penyo ke liye pusefu ginu kema sarfu ginu nyoni velidi Jisu penyo ke liye hawa. Pochakro bomet me chidi sili mo sho ke su haliro poliro ke krila mona ke penyo fe temyeche vorgazala Jisu ginu temyeche vorgazala ke penyo fe Maria ginu temyeche vorgazala chua chabo chake niuliro sieje ke si die pudio gada ha pudio gada ha go ha chi ge she die bo mu Isaiah tenye ke dinu zo shiri pusef bo ginu Jisu penyo vorgada su ha tie zori su ha pudio de sala su ha chi ge she su ha so se ke kribo la liro Maria ke ma sarfu ginu po ni fageli su ha pocha ke kribo le ligivi boliro Jisu e me satji zo ga za po ke puma zo ga za su ha le ligivi po se sie ke kribo la liro Jisu e temye chi zo deri ke penyo very chi zo God Jesus was fully God and fully man musala interesting segeza haigeza dibo adotzu ke bagi prepare ke bagi haigeza dibori silie me poe pugaza just as Adam produced woman without a woman the virgin produced the second Adam without a man. See, very interesting. Uke penyo fe ungo ge nu tenu me fu samodi Adam ginu tenu me chige shtui tefu me samodi tenu fe Adam ki new Jisu penyole. And I think that's a very interesting observation. Ungo ge za hato so ha pusef ginu penyo ge nze pastor Jason Zoshiri Isaiah tefa so nu Jisu em har ke si ungo isi ke penyo fe ungo hato tsia ge ke penyo fu zo ge ugo virgin birth hawanri si ke sala levi we mu ha Christmas nu ungo hato we chake new the mystery of Christmas, and that is God becoming one of us. Let's so lekel ho Christa ke penyo ze musulio ke penyo fe temir richdi uze porchegele ugo ze porchegele suhawe verse me fe kin nimu me fe senungu gele ha ko pe te chegata tieze ni pu e sieze ke siu ginu pu bi ke ze chili ke to la zo you see verse me fe senu hare pu sefa nyo ni felidi te fu nyo me bo penyo le dio mu ugo poza topi Emmanuel chudio mu Emmanuel pocha uge penyo fe uze bate you see sala hamhoje ke pugasha pusefu ginu penyo gasha virgin birth how hari ungo sezo deri sde ungo gaza ke kribo laliro ke penyo fe temir hiche uze porchegele temye zedi porchegele suhade ugo mika krazo shui ke penyo fe ke sigi tigi mohodaya kerkrinu mohodaya musuha kidi bolaga lio mika kari ke penyo fe kerkrigi temye votso legen zagaza sigaza tetsu bunu bayan hie getsa legazala ugo ke penyo fe ge sigi pesonu mohodaya mori tigi ledaya deri Jisu Krista ginu ke penyo fe God came down and became one of us, and that is the mystery of Christmas, that God came and dwelt among us. Ugo Krista ke pelemu Islam hani ke medjeseliro hakekra leke krilegi vi bazo dim haboliro Islam no liro Allah ke penyo fe so aliro mesatsi erkrichizo mum ye pori pon legenza po penyo legenza igeze ke lebo baya po dilime ko bo ke tselivi
po messenger ko po ketseli po prophets siji kesimi ko po ketseli vi de potyozo we ma kiburi kele ganza temi ke bara kele ganza musunu hake krak kribazo de kepele Krista kepele ze kemeze sunu. Christianity is different because God did not just send angels or prophets and messengers, but God Himself came. Mujis Krista kepele sunu kritu ga ba so ngule kepenya fe potho kyer ga sa temye thawnu kyer ga sa suha ngule. Muslanu Jisue Philip kipu ga za Johan ke die thefnu ngule Jisue siepuki a poti hache ni ko zet yotari Philip no asimole ke hu puri angu wakatamye puri nguate isi sirono kiudi popie hepe ngusache isiaga a ponuba mu po anubacha no pelemome idi Jisue Kolosi ko po kere pengu nuringu kilie poe hi pengu le kelo ke penya first hiuzo patse ke le go pette dunu noria tho isi. The sun is the image of the invisible God. And that is the miracle of Christmas. Ibri go po senungula kilie po ginu ke penya first aye crew mu poe u ke penya first hituzo. The sun is a radiance of God's glory and the exact representation of His being. Max Lucado ikaja nigo mikekari polesu da grobo pruada mache lesu ke kratu shide po Christian writer author kimi yimi po poe pugaja kimi up English no presido poe pugaja just call me Jesus. You can almost hear him say he was the kind of person you would invite to watch the game at your house. He would wrestle on the floor with your kids. He would sleep on your couch and cook with you. He would laugh at your jokes and he would tell a few of his own. And when you spoke, he would listen to you as if he had all the time in eternity. Why? Because he refused to be a statue in a cathedral or a priest in an elevated pulpit. You see? Kepenyofe temer hichadi kirgasahon potopotska nyobia temia taunu chsadi ubunu poze keperogli chakragas swanguli. Ogo Catholic saunu jisuje proli ropoe temieze keperogas temia puri ke krigas pet teze keperogas swanguli. Ni junyo mezo shiri Gezakatof mezo shiri Gajam mezo shiri Hakenimi hakazami pet tezedi pue keperogas swanguli. Mukapenyofe jisuginu temie zelhugasha temieze porchagasa suhangulewe. Ugo mikakari Christmas TSALI chegaziki jivazoshi ugo concert nuri mi fobochasa. Mary, did you know? Igeza TSALI mi yesse gazo bayan ne nyogor kraba meche. TSALI how mi yesse hawaliro Baptist ministry mi bo Mark Glory gazo bo thusha. Mu TSALI how mi yesse mikakra TSALI how achaya YouTube nuri version ke kri gazo TSALI ke kraba. Mary, did you know? TSALI how nu podie ate prelelo de deri hanu sigilie Mary no konyo bo nyoyo zunu chato godo no sibame nyoyo siari mikalali godo no sibame nyoyo siari nsaka sasha godo no su sibame idi pakakra gazo mo. There are at least 17 times this song asks Mary if she knew who she would give birth to. Vakere tenye mese Mary no esupo penyoso dobashi no sibamoga idi Mary katsogaja so hanguli 17 times. And it's a beautiful song. Sali zivise mo padiguri unise mususe. Amazing questions. Mo sali haunuri siligivi kepenyo fa mystery pue temyetse ger temyer hiunu lugasha
That is the mystery of Christmas. God becoming one of us. Let's all lekalo Christa kepenyo zewe suwe. Kepenyo fe temir riche. Uze pochegele mutie hawa. Ugo leka salaseke. Seu mutelau liro. The meaning of Christmas. And that is God came to save. Christa kepenyo ze pochao. Musulio kepenyo fe ke lalitio vor kata. Uke lalito vor kata. Uze lujudo. Uze pochele ketio solar bimodi uke lalito di vor kata suhawe. Verse me fe ponu po tefunyo mie po penyolido. Mu poza topie jisu chiliji. Ke krila mon poe po temie ko ke pumanunu uko ke lalie zotio chela isi. Ufutsanyo ukrinyo kepeleu Christa kepeleu nu vorgelim hodza. Christa kepeleu nu lergelim hodza. Uko peteri siba. Ter homie pre-vorgeza uko peteri siba. Papo ngumo deri uke kadoya gaza. Sigezo bo pelevor. Musu hanunu kenna gaza soha. Utini me sigeza die suari sunu parba. Hapo pre-geza. Hapo miche gaza. Mahola hazatiu nuri kepenyo fa miegeza po pre-vor. Deri uke penyo fa ukriega ba suha sitomo. Mujisu kelhunu mujisu ginu. Hapo ngugele suha liro. Kepenyo fa priligevi lelegevi decha kevipo mori teje kevipo suzo kamo kepenyo fa temie chovori ukelagasha kelagele cha krgasha suha muliwe ugo Catholic sao mu Catholic we medzga sigi ke mi ke krazo shiri Old Testament mu New Testament hani compare chega sigi ani ha leke masega do mi ke krala rera ya ke kla mon Catholic ke we mo ga sigi ke penyo fa pojo so sega zo bonye mi pe jon ga za mi ke khaga za shi bonu no ke penyo fa lera ya se Catholic sao no ke penyo fa mo hala shaliro mi ngu me je ga za mi khin ga za 시게서 히보누 레다야 라니하 reconcile 시게도 Old Testament New Testament the Old Testament idea of God and the New Testament idea of God 아니야 reconcile 스레다야 데리 뭐 기디올라 하이다야가 리로 가톨릭스가 왜 너무 호실 Old Testament 리로 개변 fe messengers prophets 무 kings 딜리메하고 시디 DELIE में पोही के क्रीज चापी में के दी में prophets messengers हाको हासिदी पो में दो सिदी पो के ले उसिदी थे में ज़ेका ज़ाशा दे थे में सु लियमदा मु कैथोलिक से कसाउन लो के पेन्यो फे जिसु पो तो पोन्यो वैल्यू के सेपिए थे में बु पो एक किम हिट तुशी के तो सु हासिली मु जिसु गिनो पो के अल्लाह के लिए कागज़ सु हांगुली God sent Jesus to communicate his full nature to us, to save us. And that is the meaning of Christmas. THEJA anisse World War II tigi THEJA sigili me pugaza World War II tigi tercha segaba ke du Chris segaba ti bunu che pahimi me ke nie unye misiche basamada sla tarsdi unye ke chiki bunu badashi mo temie te hercha bazo de unye misi je chigatala ersabada mo unye ke chiki bunu ersaba ke unye mozu tonu chipahimi ke krimi unye zemi bo erza peso selidi tezie segaba unye mozunu unye muba mo unye donu me poe ke penyo fe peleyamo sla poe pozio kibudi where in the world is God, idi pozeo ke toshi. Pue erzagiliu thadi pozeo ke todi. Ke penyo fakira baga idi
ketso deposit challenge ibaru chabamudi Red Cross nunu mikini medics mi mikini medical personnel mikini tas tavor sidi unye tikhegi unye helmet giri Red Cross ngu unye buka giri Red Cross sign uba mohanye lerdi rza fabagada tezibagada rza pe shosebagada themia ho pilidi pothekera le dodi popie diogada. They took him to safety to treat him. Musigabagi kekriu chepahi kekriu musu haliro kepelemi bosi mupue timesuko ha thadi. There is God. There is God. Kepenyefa zunubawe kepenyefa zunubawe igezo po PUSE Jisue temi kelali do di vor gezo haunu kepenyefa medo tagasho ukelali do di kepenyo fe punyo felio ke tsegasho suha ngulewe selanu johan sekero suru ukepenyo fe kizu create thor zodi punyo felio khasuzo selate mi ge hubori popele ge liu ka jota modi ke chache ke ri nguli ge dola isi. That is the miracle. That is the mystery, and that is the meaning of Christmas. Niyo mi kekari Philippiansi je podje sibat pozao sibat mo police da kekari provada meje ugo library nu police da kekraba mo police da potusha the Jesus I never knew igeze lesa da potusha ti kekraba ga dagide musnu poe THEJA bosedi illustrate za si ce ga zuwa rakasiba ya musu letuya musu se ga za sidi po thala chule do poe pu ga poe po thopo je po experience bo pudi po kinu aquarium bo baya khoperia ga za aquarium bo baya mu poe khoponi se ya mu ti sonhe poe padi khogo vatsa do di poe aquarium khobu po ke geu khrisya idi khrisdi po khocha se di go vatsa se ya deri poti sonhe khoha go khidi padi aquarium po ke geu hismu aquarium nuke ba khogo pete mi chidi tarayasi tar sadayasi poe ugo khrisdodi ugo vatsdodi poke geu khrisya ti sonhe khrismu mi chidi tar sada isia mu poe legeli boliro akim hidi khohago ugo kheba ga ugo vatsna ba ga suha ugo busili doga musu ham hapor bichele givizo musu halio pothozori khome vilidi khogo donu ledi khome vilidi khogo donu lelhudi ugo gipugesa ugo pekkigesa so hanurbi khogoe pomedo pokele usile givizo isi mo poe ha pugejunu in Jesus God found a way of relating to human beings that did not involve fear. You see, Jisuginu temyebu ke penyo faze ke peroli vigeta mu michemodi ke krinunu ke penyo faze ke peroli vigeta chao kriswagata suha pusha. Sala ke penyo fa Jisuginu michegata suha samodi temyeze ke peroli. Hauha Christmas chawe ke penyo fa ukelali dio vorde zido just hago ha ke ze lesdi u khaka salapi ke penyo fatsike ke riu liro the miracle of Christmas the virgin birth ungo thodi Krista penyo ge vor musulio pusef ginu penyo ga sa chak and liro the mystery of Christmas God becoming one of us let's olekel ho Krista ke penyo je musulio ke penyo fa temir hiche uze porchakeli the meaning of Christmas God came to save Christmas chau liro ke penyo fe u kelali dio vorgeta ke zedi vapo si zi zodi ke penyo fe dear na gelie suha u thu nu u ke chachali di fe khosan ba hasie chali ri chala do mu theka ke chai bala do deri ke penyo fe dear na gelie hawa se di u go potela chwa mu di va yobo si zi zodi je do
个给说地好哈，这个当么子，乌头努努，乌头把努努，给差不吃林吃配林了吧？我不乌个被带着学里，平面里，日着的，给他的儿女给里说哈，来是开，这些哈个哈来是开，么你同给路努，你同发个啥哩子？我头的 Krista 朋友个话。PUSE ginu penyo kas no hawa pelet tu de me me ke penyo fa ti tiu no chui ungo chu sia ga sa no pele ba me se si let so le ga lo Krista ke penyo je u ke penyo fa temer hich di u ze poch ge le hawa no si ba me no pelet tu da zo mo mo se uli ro Christmas chao ke penyo fa no mu a ke la le do di vor 하와 노 벨레리에 물리리다 모모가 우토 께죠 가살라시게 베지웨니부 너치도 디에기누 이거 얼치가슬라 이거 부 Dear Nagili, so has Sedi Potela Chawahe. Deri Ernagili Habu, Hinu Lilie, Sidi Bellelie, say have Vietchale, Musuzidi, Hulaki Puno, Dear Zechadi, Luciligivi, no he crossagy. Penyokas Haligatamie, Richadi, Gelhukas Sanguligatamie, Richadi. Che penyo fa nyocha kata ye hrisdi hlusili givi no ke kose higo pette tsaji no jabi higo tsidi higo pettebu ungo tori Yesu Krista penyo gavoru let's legal ho Krista ke penyo zeu mu ke penyo fa ukelai do vor kata chao si ke salalidi lu ke sabie nzigeli utsuji amen 어거 잘리 텔라우츠리 스시노 대가가 차오발이고 Dear Christmas program savorgilegola kepenyava PESEYE soro vordi renakasa betenu zoshi beteri tejangugile belewe ogori kezedi telanu Zali Watsalina, La Tetsabawe, Zali Ku Hitini, Mulidara Pete, Gaze Setalilma.
Jehovah bu japie ni zlie mu ni ze baliji. Jehovah bu pozie pie ni va pezilie mu ni krie ni ngu mejekeli utsuji. Jehovah bu pozie pie ni moholie mu ne pie ni tsegeli utsuji. Amen. Bala li liro kerkrit tonu ketsu haketsla kepesike ziti boseli do. Je do ugo kehu chili di pa li liro metsa heu badio sla peteri ninu sedi lala modi metsa heu nuri kepeko bisaje papo se petebule ban ga zo liro krisar go ni ko pe ziezo shiri tio palidi ni za de jubilee complex mu annex hall no piliro video ho musu se krisar go ki chasya mu pichsa go bu kepenyoza gi table go selie se sie tio paliro ni visa de tebago bo zebeba musu go liro katsami go pichmi go la ho sla pe ni go beziri te visa de tebago mu table lo peripie katsami go mu pichmi go zsije mu krisar go jubilee complex no pilie se sie ke krigo kepenyoza gi vole vi ho ni go pete pezi ho